polna dvorana neučakanih otrok. Mini tekma z državnimi prvaki, torta v barvah najboljših hrvaških nogometašev in obvezni avtogrami nogometašev, ki so v Zagrebu pravi zvezdniki. Stvarno vidiš da djeca te obožavaju i drago mi je jako što je tako. A ja sam ko mali uvijek htio s Modrićem, ali nisam uspio i dobro. Valjda ću zaigrat si. Nogometaši vsak teden obiščajo vsaj 3 šole v Zagrebu in njegovi okolici. I remember that stars of football visited my school. I used to get as excited as they get, and also I feel good when I make a kid happy. Fantje imajo med sezono malo prostega časa, a trenutke za sprostitev v treningu vedno v polni meri izkoristijo. Playing video games, listening to music. Other times I like to go out, I don't know, to a park or something like that, have a barbecue outside or be with friends outside. Pita Andreja. Stoga imam vremena za druženje s prijateljima, s curom, kino, piće i tako. A ko pogovor nanese na oboževalke, ki jih fantje na Hrvaškem nimajo malo, postanejo bolj zadržani. No, ask for me, please. Z dekleti ali brez, najbolj priljubljeni zagrebški športniki bodo na zasluženih počitnicah zagotovo uživali.